Abasesengura iby'ubukungu bagaragaje ko imiyoborere ihamye y'u Rwanda ariyo yaruhaye icyerekezo cyo kwishakamo ibisubizo ku ngengo y'imari ikoreshwa mu iterambere. Ubu ngubu amafaranga ava imbere mu gihugu arota inkunga z'amahanga. Itsinda ry'abacamanza bo mu gihugu cya Brazil bari mu Rwanda bashimye imikorere y'ubutabera bw'u Rwanda mu kurwanya ihohoterwa rishingiye ku Bufaransa. U Rwanda rw'ipari mu Bufaransa rwanze ubusabe bw'umunyarwanda Dr Eugene Rwamucyo bwo gutesha agaciro ibimenyetso by'ingenzi byashingiweho mu kumuhamya ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94. Muri 2024 yakatiwe igifungo cy'imyaka 27. Hanyuma i Nyagatare akabakaba miliyari 1.5 n'amafaranga y'u Rwanda agiye kwifashishwa mu kuvugurura no kongerera ubushobozi amakusanyirizo y'amata hagamijwe kubungabunga ubuziranenge bwayo. Aborozi bishimye. Iyo bayangaga twabumvaga hafi 500,000 ni ibintu bizadufasha kubungabunga aya mata mu buziranenge bwayo nk'uko twabyifuzaga. Hanyuma kandi turashingura ibirenge maze tujye mu mahanga. Turababwira ko wa yagarukaga iwabo i Mogadishu nyuma y'uko yangiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kwinjira muri icyo gihugu ngo asifure yo imikino y'igikombe cy'isi itangira kuri uyu wa kane. Hagati aho umukuru w'ishami rishinzwe kubahiriza uburenganzira bwa muntu mu muryango w'abibumbye Volker yasabye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kutazana amananiza ku baturage b'ibihugu bitandukanye bazajya mu mikino y'igikombe cy'isi. Iyo mikino nyine twari dukomejeho itangira ejo. Perezida wa Repubulika yavuze ko Iran yatinze cyane kugira ngo yumvikane na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariyo mpamvu ngo igomba kubyirengera. Dufite kandi n'amakuru y'imikino turaba turi kumwe na Olivier Tuyishimire mugenzi wacu Nyagatare. Olivier, uribanda ku ki? Muri volleyball aho Kwizera Pierre Marshal yamaze kugirwa umutoza mukuru w'ikipe ya Gisagara mu gihe cy'imyaka 2, naho i Burayi kivugwa n'amatransfer Jadon Sancho na Taylor Malacia batandukanye na Manchester United. Marcos Senesi n'umunyargentine amaze gusinya ikipe ya Tottenham agiye no kuzambara nimero 5. Turava tujya i Rubavu, hariyo Eric Dunu arimo kudutegurira showbiz. Eri, uribanda ku ki? Yego, turababwira ko umuhanzikazi Bwiza wagiye gutaramira muri Zambia mu bitaramo byiswe Home Tour. Naho tujye muri Uganda, turababwira ko umuhanzikazi wo mu Uganda witwa Ava Peace yitandukanyije n'amashusho y'urukozasoni ari gukwirakwira ku mahoranyambaga ababakora. Naho umukobwa Brad Pitt akomeze kurwana inkondura n'amara inkondura yo guhindura izina rya se akarivana ku mazina ye maze agasigarana izina rye n'irya nyina. Yego, iyi ni Radio Rwanda. Mwohereza ibitekerezo muri aya makuru tuze kubisoma mu kanya turaje. Tanga ibitekerezo muri aya makuru ku butumwa bugufi SMS andika Rwanda usiga umwanya wandika ubutumwa ubwohereze kuri 5074. Reka tubanze tugeze ku badukurikiye muri make ya makuru ya Radio Rwanda. Urukiko rw'ikirenga rwasabye abitabira iburanisha ry'imanza kwirinda gutera icyugazi inteko iburanisha ababuranyi ndetse n'abashinzwe umutekano wabo. Ibi ngo bigamije kubungabunga umutekano ugomba kurangwa ku rukiko no kubahiriza uburenganzira n'ubwisanzure